Kum kadak jongka jingburom ber IMC mikinoel ekai volleyball jongka Southwest Khasils District kibala mi ikmat aka 5th Mekhlia Games arajara Pusau. Kabala longshan natura nakalian ka Southwest Khasils District Volleyball Association minta kasngi kala penlong ka program penkuburom miki hapo ka community hall mo kerwat haka bau ba Renington leng tongkhar MLA ka mau kerwat konstituensi ulalong kumukongsan. Haka te ka 5th Mekhlia Games arajara Pusau nakalian kikan thei kilara ekanam job rengkat ka kusnam da katak maksiar karbaki shenrang ki ora eka kusnam tak marupa ki nongkran hakane kasngi kikan thup yo ba YG langdo working president joka Maukarwat District Sports Association kakong inserpai hun kharlengdo kawai ni kithei lekai volleyball bat na uba 11 son wanyang president joka volleyball association laru ban kadeu manakalian ka Mekhlia State Volleyball Association kalajiru ikirai lekai kiba nakalian ki district kapo joka Mekhlia hakabasan ngut naki kiri napo jongka Southwest Khasils District. Kai volleyball isno thok ba tanduna garis district jogi retong persan balle ba na kelen to na ko ngi ma oj bahasan kemal gane ndre galadon ki ko jemul ko sen bala kuno ngin yo bansna ka we ka marana gane garis district jogi hakwa phi association ya ba ajemul hammo kumno ngisna ndre na kelen jomna gadon ki ko jemul ba kanor ko por ko pasnam te gane tem ko monta nakwa bari ibu kan don ko we kamadan volleyball babiak hakaba association kali program hakwa team sabab yo practice hakaba welcome ni jadi ajmut jadi perkenal lebih association lebih dalam association yang kepada siap penting yang kepada hanno ladang don kecaka kababet kababian season part I play di baro season part kepada di dong ai ketika dia hanong kabagina balik persian ban kadau jong kecing mentoy tak kecaka kabagina bagino gigi kru ha kalau hak irlang saran la kalau hak association la kalau hak team kabagina tre ngin penlong ya dari kita kibreu kibana bandon kita kecil tre la kecing bok kecing kerwel kecing garok ya ki samla tre kibala yo panra medan akul medan panra kecing jong bahwa ai tu leker panai itu disamlah senang bahwa him semula job ke final jadi kisno ke performance job ni kalau bahasa kata-kata akan bagi suatu ke komjil ya ki players pada kali district ini saja sanggup kepala ongi balance president kalau ke bahasa bagi players ini kilo up to the mark ki players ini kilo babiang banding represent ya kaste humility bakata kanang yelong ha kabapnan kiu na kapor ikit bok kembali baru di sebelum per bahwa di situ thok jika ikit bok na ko punya kendo kibon ke ini kawan ni asang dan yetre tentang hak bagi file from manu bandara yani kabakut hakbon ba ke Islam kalau damani lajong ihap daerah dada daerah bade hentai dengan ibu akam kayat ladang ni supersan tangman thai kama manu berera ini lese ki babon ke kinum poi se namar ba ta boyo i ka kam ta ubadon hakata kata kadai kata ke klik to ubadon kata bashim kia hapden ke bagila pandang kira ba bagi don ki barang bagian fai kalau bare kata reto persan na kita ki infrastructure ke bagila pandang na kita ki jakat ki bagi 8 dan
Nah kita gimana kita membalas kita tidak pandang. Let us give the best. Aduh, nak apa sedang coba mereka ini dua boleh kata saya isu tu macam cenderung dan kata ni. Tidak ni kuah banyak tu ya kan jingat di jumi akan dikatakan dia cuba mau asnam akan tertinggal apapun kalau ini kita dengan istri atau dia sendiri yo mereka yang dipaparkan di dokter kabut yang kedua tadi dan mereka mau bangun ni aku kan siapa kami di mana mau orang lah ila yo yang kami cuma buat kasih hampir aku ada Pradesh di hari ni yo kan hotel wala tahu isu yang kabar ayu yang ketika association kalau pila yang harusnya ada atau organisasi baru saat ini menunjuk leadership kan ya kecil mereka jadi penting untuk leadership abang ni ayo yang kabar mereka ni dapat ajukan kepada association council yang jadi kemudian di baran mereka lakukan yang ni memang ini ayo job yang dikatakan juga distrik Kausi mereka association council ini telah lambat nilai oleh praktis selama badan HMDSA atau contoh. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.